ole clear tu te chibai le vekule voin hi February ni riat kumsang hi somni panga inrin ni ania tontuma hian US President Thar Donald Trump Kristian tetana thulom tak mai asoi hi tarlan na kan nei donanga kan sia theu angin Donald Trump hi Kristian ani baka Kristian sakhua choisan tumtu ania US President ani ma hau tangpuin hetiang zong hian malak na aron nei chautoa tuna hian US President aron ni tak nu hian eng malak na nge aron nei tak hi tontuma hian ponzar na kan nei donanga ninga ni liamta February ni ru kumsang hi somni panga khan US Capitola thua soya he athu soi hian khovel pum ngai ven aron hlo ngal ani Trump chuan White House chunga Faith Office ring tu te tan asiam tur thu asoya elai hmuna hian Kristian te tan chuan mun aum ve to don ti na ani tin chu baka hemi truma athu soya hian Kristian sakhua soi chiat chu hil hlom tak ani to tur thu asoya lungin thlengin an tan thei to tur thu atar lang bok hemi chungchang hi tuntum video a hian bi chian na kan nei don ani Donald Trump anti-Christian te beilet nan White House a Christian te office tour siamatum ani Trump hian ningani February ni ru kumsan hi somni panga khan White House Faith Office siamatum thua ponga Federal Sarkar chunga Christian dodal na sang te chu ti bovek atom thu asoi boka hemi chungchanga hian task force din ngal ani thu soin he task force hi kai shuai turin Attorney General Pambodi chu arwat ngal ani Donald Trump hian US Capitola National Prayer Breakfast a thu asoya inpum khat na chungchang soin nikum lama ama tha tumna tung emozat alo tong to a nima sela hengmi te hian an hlo chama hemi wang hian sakhuana ne na anin zom na chu ama ain ang het to ti lawmaker de ma chuan Trump hian soi ani prayer breakfast voi ni na sakhuana wanga in clear na laka Christian te hum him na tur malak na sang tur te apuang bok soita kang khan hemi chungchanga hian task force Trump hian adina he task force hian atumber tur chu Federal Sarkar chunga Christian dodal na le in clear na chi sang ti top ngal ani chungzinga chuan Dodge IRS le FBI baka agency dang tepo anin nam noi ni in Trump chuan asoi ani Attorney General chu US rampuma khotlang nuna Christian te dodal na tharum tho na le chet na thleng oma piang te chu thu boy sim sak zel turin thua pe a rampum huwa pa Christian te le sakhoring tu te dikna hum him ani tur thu Trump chuan asoi bok Donald Trump chuan hetiang zong hian ma aron la chaumek zela Christian sakhotan chuan thamon pui tak tur ani kan siat theu angin Trump masalama US a hian Christian te nek chep na anasa hlea LGBTQ te chu anzalenzia kan siat theu karing ama ero chu Trump hetia president aron ni tak nu hian Christian te tan chuan thamon na nasatak athen baka LGBTQ te tan chuan nek chep na nasatak athen vele thunga chuwangin hemi chungchanga ringot po hian inhial na nasatak le boina nasatak achok le theidon ni poin alang US a hian tundin huna Christian te tan chuan mun ralmuang tak ani toa achan chu andik na chanvo hum him ani zel to tur thu Traman apuanga hewang hian khoi hmuna po ni se Christian te tan chuan mun ralmuang le mun muan tak ani vek to mai don ani Donald Trump US President hian thua sei chung hian Christian te dodal ani dan chungchang tarlan na engma anei chuang lova nima sela ahmain Biden administration chuan federal government mangin Christian te chu abik takin abei ni in
alo soi to ani Donald Trump hi khovel ram sang sang ram soi tu tenen anin an lo na pakhat chu thil a soi to reng hi ti hlo tlin tum mi ania tuna Kristian te an him theina tura ma alak na tur po hi tianga thu soi mai hi du tok lovin task force ten an mo phurna nga na an tho theinan ni nga ni February ni ro kumsan hi som hi panga khan Trump hian executive order assign nga la heta hian dan sang sang an lo siam to ti top dan tur rotna an siam tel bok ani Donald Trump hi angai san omdeu na pakhat chu in than ma tanga thu alo soi to le alo tiam to sang sang te chu tuna hian president ani tak nu hian atakin ti hlotlin tumin ma ala chomek zela chen khat te phei chu ati hlotling der to ani chuwangin US a Kristian te hum him ani theina tur sang sang asoi te po hi tuna hian atak nge hin ma ala le dona executive order po assign ngal ani Donald Trump hian Kristian te thlawang hetiang tak maya aron hau chau tak na chan hi chu nikum lama campaign lai khan ama tha tumna tum engmo zat alo paltlang wang ania Trump chuan tiang hian soya mitam takin tiang hian min shil pathianin kanun na hi chan nein min chan himsak tiin nikum lam election a khanin white evangelical Christian voter te chuan Trump hi an supporta ani hi Republican base a chuan mun poimo tak mai lu tu ani hewang hian conservative Christian te chu thei top chuin ma lo lak pui tur thu Trump chuan soi ani hetiang thil sang sang ba ka hian ni nga ni khan President Trump chuan White House a faith office asiam tur thu apunga he office hi Reverend Paula Huitin alu tur thu soin ani hi kumtam tak chu Trump religious advisor ngin alo tang to ani hetianga White House a ngei po Christian te tan mun aom to dona wang hian Christian tam tak te chu an thla muangin Trump administration noya hian thamung takin hunan mangdon ni in alang Trump chuan sakho zalen na chungchanga commission thar asiam tur thu asoi boka Biden administration chu now ti thak tu te ania wangin asoi sel na sahle bok ani Trump chuan sakho zalen na kan nei lo chuan zalen na ram kan nei lo ti na ani tiin asoi chun zom bok Donald Trump chuan White House a kom ve chung chuan school military sarkar na tho na mun damdo in le mun sang sang ate Christian te chu antiklai point ven him anireng don ti asaya kan rama state tin hi ram pakhata pathian noya kan shoi kir le vek don ani tiin Trump chuan asoi ani ole khati zong kha tun tum video a kan ngai thak thei chu ani e